Satsi, Aina Atoksimay Namaroi. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. Masi the cross palekam. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Cross ki maram dai koi. Orasi. Aina ngasay ngam kare Prabhu Jisu na cross apam ting ni bese. Ai koi cham na Jisu na cross apam ting ni. Aduman ai koi ki mak sibi hai adu koi khalle. Cross ki maram se koi kara yesi. Aina mamang ay desu bayram kare adu mi kana gum desu thamlamani. Adu kana gum mi singnade masi ki maram thigel gadu thamdani. Adu masi de gyan tanan khara aina panning gadu. Prabhu Jisu na Prithvi the life of Matamda, wrongy government has its wrongy government of Pamalirame. Maduki Matam Adada, Tataba missing Dakusing, Mihapagi missing, Amasati missing, said Karamana Prai Matamda, cross the pumping of the Halame, cross the pumping of the Hale, Adamu Kargumba, wrongy citizenship on the Taragadi, wrongy government Adana. Madubi mida patama tarasu tharaga cross haloi mangap laga athigani cross sugar haloi atopa missing atopa jati sing sam naisa atopa jati sing moi tharaga cross apangting laga hatane adu cross apangting laga hat pase matta kaplaga shiban he na laye adu no ma dam kablaga hat pan he na laye cross apangting laga shiba hai se matta he na prithvi de sathi de leite hai ko Cross pumping laga thumb matamda nang kudak siroi nang humang tholak kani adu de humang tholak ko matamda nang ising khorang lak kani ising khorang lak ko matamda adu ko sumete nang gi nerve sing habi de nang gi singbi mayam sing se matam si tharak kani pam tharak kani matam sol tharak kani nang si de ta matam na si ge dawi kani adu he ta wa de laite adu de mak ta wrong gi government mi buhat ko matamda cross pumping halle ko cross pumping lo halle karama missing no mi bunam thap ta wo phata missing dum halame aduga aikona bible so yengla ko matamda gear tana bigidmak aina hatchaning badadi Paul hairiba nupa da noina khangi ko Paul hairi nupa se sibu matamda manga kawlaga mad sikhi ai ko maram di kai matamda rong na ma phai rong gi missing na pharaga so ma sihat pa matamda manga kawe adugu Peter to the cross the pumping laga halle adugu Paul adudi ishor ki macha amo oina sebo ko boy kari gi makta mabu pumping laga hatta pra matam ma sidi roman gi citizenship oina lauraga hatta gi makta ma se cross the pumping laga hatte go manga ko la hatta ni ai ko gi Prabhu Jisu Krishna sikhi base amrom ta hadi mar sigada base pumping laga sigada bagi matik sabra sadabra hai se ko yekse bible da ikoi ure Prabhu Jisu Krishna si mana ishor gi machama ne adubu mahakna pap chen singi saktam silawur ga prithvi dalae ko adu mana pap su chen den nam ai gi demak cross pumping ga si bire ha si bible da ikoi pap matam da ikoi lo nam matam par ga de ikoi amin mangonda karisu amachen matasu mangonda maran suklai laite ko Prabhu Jisu Krishna monda maran machen de suklai laite bade adu maran laite ba Prabhu Jisu Krishna se cross pumping laga ba kusiye ko maran lairega si baya ba missing se jiusing na karamna Old Testament da pa matam da karam ikoi na thingnai hai bataraga din adu ki maram de so ikoi na telam na ina sida yenglak ke Exodus ki chapter 21 da ikoi na pa matam da Moses ki law ki matum inna jiusing na ishor ki law ki wama da sallaga tawo da thabak simon ni tawo bataraga de capital punishment hai batare capital punishment simon si baya ki dandi se phang baya se moine karam sigadra hai matamda thangna natraga Leviticus chapter 20 the pa matamda moibu mamaksi yanlaga mai tharaga sibagumba natraga hatbagumba and Deuteronomy chapter 21 the ikuna pa matamda num tharaga hatpa nasibum base Jews singi marak Israel singi marakka sibo matak cha basingdo adum nahanarami cross accounting laga hatpasi Sitau tahu nade, masih
cross the pumping laga hat na bese Roman na government pa laga la ko matam da masigi thabak se hawra bese koina uba phangi masigi maram se koi telam na khang ya ba gidamak ta aina bese palapane adu golone na matham matham ai koina yengsi adu Prabhu Jesu Christ na cross ta pumping laga sibi ba ki wahi se Paul na hai the message of the cross ki wari ase cross ki wari ase foolishness to those who are perishing hai mamba missing idamak tadi cross ki wari ase apang bani adu galoina na adu bu tanbi ma missing idamak tadi cross ki wari ase the power of God ishor pangani hai cross ki wari ase ishor bu khangda missing idamak tadi masi apang bani adu ishor bu thajaba Prabhu Jesu Christ gi macha ko be missing idamak tadi masi the power of God ishor gi pangani ishor gi pangani adu gi damak the cross hai basi Jews sing na mamang the Jews sing the cross hai basi ta matam no ta chi ta ning de maram de cross apangti matam na ang sathia basi boy na khangi adu mo Paul masamag na Peter masamag na cross hai basi karino karam na Rome gi government ni bu karam na hali hai basi khangi adu bu Paul hai ba nupa asina Prabhu Jesu Christ bu lausin la ko matam da Prabhu Jesu bu lausin la ko matam da de mahana cross hai ba matam da Rome sing na pam ting laga mi bu halli ba badu gi isam cham cross ma udre ko Paul na badu udre man ukhi badu di karam ba cross ubra matam da cross ki mathap da Prabhu Jesu Christ masamag na pam ting laga sikhiba magi ita khiba aduga Prabhu Jesu Christ na cross ki mathak ta lai matam na wa man khiba kudima suman sikhiba ne aduga Peter hairi ba nupa asina hoji Jerusalem se changlaga ma se sigada ugi bani Rome the changlaga ma se sigada ubani ka aduga man madu sigada ugi matam sila matam na ma se sirga chen kiraga chen thoe hai ka adugu kona di ishor mangon dagi wa mangbiye karam wa mangbi pra matam da Prabhu Jesu Christ na cross ta parting matam da nung siba ki wari mangbi bado Peter da ningsi matam na ma mo si thilla ma si khang mandra amukka hanjil laga ma da cross ta parting ma sikhi bani Christian nang ai ki dama pesu ngasi cross ana pan matam na ai na di cham cham na khanna ba Yesu piroi ko maram din mathong maram khangde ekoi na pan matam na masai Prabhu Jesu Christ na cross ta parting ma khat ubani Jesus in the cross ta parting laga sira ka thaja ba bisi mo sing gi dama ta amna lu na thong kare maram din ngasai ai na hai Rome gi missing na mi ko matam da cross ta parting laga hat kare na moi na madu ki wari su ta ding da pan ta tar di tu chung bani namai for example madai koi pale da mi hanna ya to hai matam da na sa ang mi hanna da I ta ba na u matam da ani rak sune I hai na pan matam da nam tu chung bani nan ki gane adu ka cham mana na Jew sing na cross hai si panning adu bo Jew sing gi marak ta Prabhu Jesu Christ bu Paul gum na Prabhu Jesu Christ bu lausin ba Jesu bu thaja ba Peter gum na Prabhu Jesu lausin ba Jew sing gi marak ta cross hai na pan matam da moi da hai na pan la lai hai na Prabhu Jesu na bani adu ka tamam ta Paul na preaching ta matam na mana hai cross hai bese pan matam na cross hai bese ishor bu thaja ba sing gi damak ka de pangane adu ishor su thaja da ba mi sing gi damak ka de cross pan matam na moi gi damak ka de apang bani kari sunate hai na Paul na masigi wari se pan khi bani adu ka lona na Prabhu Jesu Christ na cross ta panting ba matam da mana panchi ba wahai tare thengnai ko tare thengnai adu ki wahai sing da ina khara khara dum ngawla ki atopa wahai sing di noi na dum par ga dum yeng biu masi ki tare ki manung sai da words khara dum yeng nak laga madad khara et to ke do sing da mutu adra sum ishor na cross ta panting ba ki maram sai na telam na wari sai ngamle adu ka Prabhu Jesu Christ na cross ta panting ba matam da cross ki mathak talai ba matam da wahai tare simana ngangi adu wahai tare ngam masing se Matthew da ngam ba khara yawi Matthew da shude ko adu ga Luke da shude adu ga Mark da shude John da shude masi ki gospel ahum asida
Matthew, Mark, Luke, John, masigi mari sida yengo matam da tare sai ko phangi madigi wai tare singdo ina telap ina post ki maram sida ina ngamlik muka sida matam ina mamla ke aina ngasai palle cross ki maram si ado hosik di cross ki maram se ina ngamgi matung ina Prabhu Jisu na cross da pangting laga mana mapung phana tawrakpa prithvi de lai matam da mana ngamla ma kuding lo sing se long redemption ki thabak mayang sing cross da mapung phal le hai ko adu mapung phal lagi maram da ai se ngaming bune Luke chapter 23 ki verse 34 ai koi pa matam da ai koi lu phangi Prabhu Jisu Krista bu pangting ba Jisu Krista bu on nai ba jiusi aduga Rome ki sebai si atau pemisi mayam lai Jisu bu marang nai tan maran si ba ma bu masama tali sorry ai bu mesaya ni hai nai hari marang si ba mayam ure ko adu ma bu pilot ki kota pubi matam da ma bu kanna pubi ba adu jai bi ba aduga ma ki makok da tingkhang luhuk upi ki ba mayam sing sai ko awal sai ko thangin cross da Prabhu Jisu na pangting ba matam da Jisu Krista masamang na Luke chapter 23 verse 34 da mahak na masigi wahi se palle madudi karino matam da Father Ipa forgive them moy kopi for they do not know what they are doing moy khamdabane moy na kari tawbra moy khamdabane Ipa moy kopi hai Prabhu Jisu ra first Luke chapter 23 verse 34 pa matam na cross ki matam da masigi wahi se Prabhu Jisu palle forgive them kopi moy khamdabane Prabhu Jisu hai ka moy khamdabane kopi hai ka for example mam ko pigene aboy ko singang matam ma wa ngang matam da ma si la na ngang na khrene adu dai na ma khang da na ngang la pani ha se na ha ta ga de ai he shouting kene adu ko o ma ngang si khamdabane ko hai bata to khamdabane hai bata khamdabane ki matung ina thakchang ni wa khan su ma khamdabane da hai ba malai example ni adu ko madru Prabhu Jisu na sida ha se Father, forgive them, for they do not know what they are doing. More than that, we kari kapra si mo khamdam ni ko piu hai Prabhu Jisu hai. Maram de Jews ki missing, Rome ki missing na Prabhu Jisu or nai ba ta na no ta thin ki ba adu phuki ba tau ki ba mayam si mo di khamde mo ki ba thak awa nang la kane mo ne tawrim si pap lam jabani har si mo su khamde adu ki dam ta Prabhu Jisu na mo di yeng ma matam de yam nung si adu ki dam ta Jisu na madu ki ko si matak tu da Jisu na hai ipa mo du ko piu khamdabani hai masi ki wai se parlane Luke chapter 23 da adu ki wahai si karam wahai no ha matam nung si be ki wahai ne masih nung si bagi wahai se ko ye ma matam dai ko na New Testament lom dai ko khara yeng si ai na lon mangoy wahai amani ne gian tanan bagi wag ta Bible verse amani dum ai na khara pallake Luke chapter 6 to 27 gumbada 27 da aduga 28 ta Matthew chapter 5 verse 44 da parashu mu phangani aduga top Matthew chapter 5 ki 46 47 pa sum matang atop yeng ma matam da mayam ko phangani nung sibi ki maram da Prabhu Jisu na hai moy bu ko piu khamdabani hai masi ko piu khamdabani hai basi karam wahai no hai matam da masi nung sibi wa wahai ni Prabhu Jisu na prithvi dala ko matam da kari hai love your enemy nangi na chin na naw na te na sin na naw hai de nang bu yen na ba missing nung siu hai na Prabhu Jisu na palle masi ki nung sibi si karam nung sibi no hai matam da Prabhu Jisu na masi ki Bible da jathang pirame matu ki nung sibi da kari matam da nangi kairoi lai kai na taduna nangi jen na ba mi nung siu hai na Prabhu Jisu na palle adu ki nangi yen na ba nung siu hai ba se Prabhu Jisu na prithvi dala ko matam da cross da pang tingri mamang da Jisu na masi ki wai sin se preaching ka urame chinma na preaching ka urame ko chinma na preaching ka urame adubu hawjiti ma chumma mapa ki aning ba matung inna theme da su ya lai tho bas ya da matam si yora ko matam da madu ki trial da awab da theme ko matam da masamak na nganglam manungai na nganglam do madu ki thibam do thadu hawjiti masamak awa anang da nam da cross ki mathak ka chum pam ting la lai ma matam da
mathak lom da makhalom yeng tharaga ipa moi khangdani ko piu hai Prabhu Jisu na masigi wai se palle adu masigi wai palla pasi karigino hai matam da agape hai na no masoi na hai agape hai basi masigi lon asi amrom da hai gadi masai Hebrew gumbada aduga Greek gumbada paragadi mathak thang no yenggadi ugani adu masigi maram de hai roi masigi agape nungsi ba hai basi divine love by sargagi nungsibani masigi nungsibani karai de lapura matamda ishwar de la nungsibani adu ishwar gi nungsibadu Prabhu Jisu Krista da lai adu ki damakta mahapu ye na mi sing Prabhu Jisu na cross ki mathakta lai laga moi bu khamdabani ko piu hai de Prabhu Jisu masigi lon wa hai se man pankhi adu ka mahapu ye na mi sing se madada ko piba mambagi wakhalo sipugani madu example di karino matamda nam ai Christian amoina Prabhu Jisu na angki bagumna ai kona awa nang thengaba matamda nang bumi na onai matamda kari kari bayam tawbi batar kasu Prabhu Jisu na yengli ma mijeng gumna Prabhu Jisu na khanbu wa khanbumna ai koisu madu kan to hai bagi example ma da Prabhu Jisu na cross pam ting laga ngasi gi mi sida example da dikibani aduga makhada mo mathang ai ko yengsi ani subada karino hal matam ani subada laire hai Prabhu Jisu na cross pumping matam da ngam ba wai simoi thengna gani here is your mother masida nangi namalai hai masida nachalai masida nangi namalai hai machaga mamagi wari se ko khangi sida ko masi kanana matam da John gi karam balai ta u phange matam da John gi chapter 19 gi verse 26 ka verse 27 da pa matam da noi thengna gani verse 26 to verse 27 da koi thengna gani masi ki wahai sai ko ne luk ta ma kai ko ude ko khomji ma matam da ko u phange Luke chapter 19 gi verse 26 29 asida pankhi bo wahai se Prabhu Jisu na John Prabhu Jisu yam nusiba mana nusiba macha ai cham chan magi sebo John hai upana lupa ado Prabhu Jisu Krista na shiba matam da laye adu ki matam adada Jisu Krista na John monda Mary bu Jisu Krista ni mama oi ba Mary bu yengsin na lagi ma ai dikhi bo wai ni masida nangi nasa laye adu masida nangi na laye ko Mary monda magi jo hojiki John bu hai bire nangi nasani masigi John si adu John adu na muka masigi Mary se nangi namani namna ama bukiya tawda da bi singa da bani ko haibigi marida Prabhu Jisu na thambi base ko na khangi Prabhu Jisu na kari hai love your enemy nangi kayo lekai adu fakta nungsiyo ha gunate atopa Bible da urum matam da nangi nasin na naw nangi kayo lekai singa nungsiyo hai ka nangi kayo lekai da nungsiyo adu ka Bible da mo yin matam da macha singna mama mapa bu respect tawga da ban hana pan se koi theng nai ko adu masigi mayam sin se Prabhu Jisu na karai di fulfill oi hanra hai matam da masigi cross ki mathak awana chap theng na matam makta da Prabhu Jisu na masigi wai sin se pamlak pane masigi John 19 ke 26 ke 27 da pan bagi wai se nam amasu ai mo na thambi bo wai da karino hai matam da Bible na hai ai koi isamak pu nungsi na gumna nangi kairo lekai da nungsi ga da bane ai ki isa se karam na nungsi e nangi na sa karam na nungsi bra ai sining de ai haku sining de adu ki da mak ai bu cross ta Prabhu Jisu na pang ting bi ba do ai na gyan ta dre mamang ai si matam da sargal ba karoi ai si matam da ai si soi da na mai kom chakani ha sa ai na kiye maram da ai isa bu nungsi e ai isa bu nungsi be ki da mak ta phaga ki phero na ile ai isabu nungsiba ki damak naman kuti ai chak chai maram ai isabu nungsiye ai isabu nungsina bagumna nangi kayo laikai nangi na sinanaw da nungsiga da bani hai aduki wahai do John amasung Mary ngonda hai biba wahai do madune John masabang na masi kanano habis masana nungsinay aduki damak da John hai lupa ado and wise people today masigi Mary sa nangi na mamang ne ko na mamang ne karasun dati nang ba pakir ka uga da bani Prithvi da Prabhu Jisu ai koi monda thambi example de ai koi amaga awa anang thoku matam da kari oi ba matam da amaga here ta na da bane yingsin na da bane ai ki imagum na ai ki pagum na ai ki pamaksu ai ki mamaksu
ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯃꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥꯃꯛꯀꯨꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯃꯛꯀꯨꯝꯅ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯈꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯟꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯊꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯄꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯣꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯄꯜꯂꯦ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯕꯗ ꯄꯜꯂꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯕꯗ ꯖꯤꯁꯨꯅ ꯍꯥꯏ I tell you the truth today you will be with me in paradise hay ngasi numisida ay enanga aiga paradise ta laiminagani hay ko masi ki wari se ko tare ngasai hataba nupa kuran nupa daku nupa ani se cross ta pam dinge adu matam da amaduna haye nang isol o betargadi nang mesai o betardi mesana thanda kanjo adu ai ko bisu kan biyo amaduna madu haiganu ai ko na cross ta pam ting mesidi koi matik cha bigini ai khoi matik cha bigini ko ai khoi matik cha bigini cross ai khoi pang ting mani haine khome o prabhu ai bunang na nang ni thori ga chat pa matam dai ni sing bi ko haina hojiki shiba matik cha ba masa matham da khangna bu pa aduna cross ki mathak ta ma su pang ting lei matam da mit bit holaga thamoi so na prabhu jisu masi ki wasi hai matam jisu na madik pa do मागी मरांसी को पियार से मसी बादल ओ भंगी अद नंग पेराडाइस ता लेमिन नगरी आर से प्रोपोजिशन मांगी बो वाही ने मसीना ताकदे नंग आइबो मरु ओइन नंग आइबो पृथ्वी दा दाकू बुशीबा मतिक चाबा अदुग मी अमना हजि की कैपिटल पनिशमेंट शिब याबगी मतिक चाबा याबगी दंडी फंग याबगी अदुगुंबा पाप पुरम तारगसो प्रभु यीशु ख्रिस्ट वो इकोने थाजर का यीशु ख्रिस्ट मोन इकोने चमलगा नोनुम चलगा चमतारगदि नंग सीबद मतिक चाबा ददि फम याब ओन तारसु प्रभु यीशु ना नंगी नरांदो कोपी बंगमे हाजसिम सिताती अदुमु प्रभु यीशु ना कोई इरान से कोपी बंगमबा असि सोना मसीगी बाइबल से एग्जांपल ओन थंबी बतारगसु करम नाइ कोई न जिसु ने कोई कोपी बंगामी है बता दे फर्स्ट नंग नसान नसाबु आई कनानो हाइसे खंफम तो है को नंग नसाबु कनानो हाइसे खंफम तो मरम दी दाकू नुपा फतब नुपा मिहत नुपा दो क्रॉस अपांगतिंग मतम जिसु न माबु पैराडाइस का चमनि नगन लेनि नगन हाबी बि वाई दो मांगी बि करि गिनो मरम दी नुपा दना आई कोई दी शिबले को बतिचा बने आई कोई मागु बनते मादी मरा लाइते हाई मने अदु मतमदा प्रभु यीशु माबु खंगलगा माबु पैराडाइस का वो भी बिना जे कर थनी आई को ईशान ईशाब आई पात से मने को आई करे सुनते आई मतिक चादे का प्रभु यीशु हाई ना ईशान ईशाब या जब मसे प्रभु यीशु ने पाने